Zangyu lerim sikhen yola tamdishu tiring pyo galuni don gyada shibshe sum rabne mete le phenda chungni geldawe cheba chobge tha chiluni don chubde le tawni be cheba chosum sadawe lerim yindun shugi Chino konsekem gwen chimbucho gyaga gi gesa dilita locho chongge ni nang gi zedin kha lekbar dubne tiring shuga duchir sharso dewa koyo barje konse chogi ari tukim mebe nyamda che du shendep söze ze do Gyana go la shebar chebar thangbo pyogi go la shegu gyude kechimbu yinche sungbo mase pyomir gyabgyo nangwa te changden la gyabgyo nangwa shik yinche bende sikyon choki nihon tu sungdu. Sangyu gyaba shamla siro na. Chino Khonsa Kemgwen Chimbucho Gyaga Gi Gesa Delhi Tang Locho Kui Hyderabad Tang Andhra Pradesh Chongke Ni Nang Kyun Nindan Churing Zetin Gyajashi Kyang Dubje Tiring Aru Chir Shuga Du Shapso Dewa Koyo Barje Gombucho Dawati Tseba Nini Shuga Dharamsala Ne Chibgyu Zede Tseba Sumne Tseba Gepar Nindan Chug Ring Gesa Delhi Gyaga Gi Shungi Shenyun Jin Shibgyal Hala Sheding Gi Chunde Zeba Tang Manso Sumdong Gewala Gyaga Gi Nawe Lekshe Gyarsu Goebe Kene Gola Galop Zeba Tang Gyaga Lobda Geju Ni Yongwe Gele Lobchu Tongzu Gewala Chamzeda Sangjo Gola Galop Zeyo Bashe Tanashi Pume Tolop Chakjin Shi Da Vivekananda Geji Tepsakani Soso Lobchu Da Gyaga Gi Shungtsap Suba Ta Magji Suba So Neyu Mina Mangda Shi La Gyaga Gi Nawe Rishung Teshin Tengab Goku Chembushi Chayo Gor Galop Zeyo Bashe Gesa Dili Kuigi Zetin Teda Legdrup Chamsu Gyaga Locho Su Chibgyu Zede Andhra Pradesh Ngade Chongker Amravati Tang Telangana Ngade Gesa Hyderabad Nisu Nindan Sumgiri La Zetin Gyangyo Bashe Tseba Juni Khonsa Kemgwen Chimbucho Chongker Amravatir Gyaga Geyon Pyume Gi Chozo Chilu Nidon Chupshi Sheba Unje Zegor Ushu Zeyo Bashe Zego Teto Gyaga Ushung Gi Tita Tha Chongde Yarge Lhengang Gi Lönchen Kushab Venkaya Naidu Cho Tha Ngade Chikyab Lönchen Kushab Chandrababu Naidu Cho Tanashin Bangladesh Chozo Gi Tsotso Chinang Gi Shungje Pyunri So Minamanda Shi Lenshu Nangdu Dr. Kodela Siva Prasad Rao ji, Manisha Koirala ji, Ranjana Kumari ji, BCS के फाउंडर श्री राहुल वी करार जी यहाँ दीप प्रज्वलित करते हुए आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये दीप प्रज्वलित हो रहा है Kapter Khonsa Choki Khani La Chamze Nyamle Thola Lamdun Nangkhe Thomate Khani Gi Yumimba Katseshin Pyume Ne Subwe Dubche Chane Chamze Kongbe Tonggu Nuba Keba Lekyang Shukchewa Yoba Ngunzin Tsegi Yoba Katse Yoba She So in this respect, female have a special role. My own sort of experience. My first teacher about practice of compassion is my mother. My mother never showed angry face, always love. So, the first teacher of my practice of love from my mother. Now scientists say female biologically more sensitive other suffering. Tanashi Shingi Dedu Samshe Chegyu Tela Pume Tsu Tsowa Nowa Yoba Tseribe Kyan Shushin Yoba Sungpatan Ta Zamling Dina Pume Tsu Guti Gi Lengen Kebto Chamzi Kongbe Tonggu Genkur Chezam Lengwebe Galup Zedu Zegu Teto Gyaga Ushungi Tira Ta Chongde Yarge Lhengangi Lönchen Ta Ngade Jikeb Lönchen Ngade Chozo Gi Chozo Tanashi Pondijeri Zunzin Shenba So Neyo Mina Mangda Shigi Sungshe Nangdu Before this historic conference being held in a historic place, the Pavitra Sangamam of the Amaravati, the new capital of Andhra Pradesh. Manasulo ento santoshanga undi. Ee Pavitra The day we women realize as mothers, as teachers, as 33% of panchayat leaders, as MLA representatives, as social activists, as educationists,
gyaga geyong pime chozo dishin pime gi nyutop khombe tangwa gyu manzu saden yong tabsu ngade shungda chozo ni gi khoti nawashi imbare Sebujukji ni Konsegam Gwen Chimbucho ki Telangana ngade kesa Hyderabad nang Sardar Vallabhbhai Patel Geyong Kursung Chondar Tine Khantu Kursung wa Nigala la to mi chigyu ki dushe zine chamje nyamne chago gyu kechembu yimba ta lakba du Tine Khanthe gyaga dabu zamling nang ki manzu ge khap cheshu gi tim sungyop cheken ki digzo shi chayodab changbudan laksam namda thone yutim sunggo ba tha nyamtha nam ki gwengyap che thubashi gwegor so kalupche tu Kishin Kasa Sanime ni Konsecho ki Chongke Tege lang Telangana ngade shungda ari ngade Massachusetts na tenshi chebe tale lame sangjo tepsa khani ki khoti wo shenyu mina zo gyue mancho tongzo gewala sangjo ta nang sem girin thang ko la kalupche yobare I think to the 2nd century, 3rd century, eventually, I think should create union of world. Kapter Konsecho ki Europe tunzo ki chikdi ki ngowor ngajo dan ta maungbar America dan lo America Asia che soso tunzo shi chungna leksu ta rimbe zamling ki gekap changma nyamdu ki tunzo shi yongyu ta kange khanda shi tegya thomyo gi lamne sebgu khoswe mebe zamling shi da thomyo gi thurap shi yongyu thure chegi yoba songdo Konsecho ki domi chikchung ki dushe chimbi na shen ki tedo la gengku gi lo shi lebdu imba ta Gyagagi nawe rikshung yinba tseme shiwa sewa te, shenpengi lo da chamzi lakda chebigu yongyu yinba katse yobare. The best method or the way of human approach, that is the dialogue. Whenever some different interests, different views happen, through dialogue, through talk, and with sense of global responsibility, we can solve. So this century, I often used to telling, in order to achieve this century, peaceful century, we must create, this century should be century of dialogue. All these ultimately related with a moral principle. With full of anger, distrust, jealousy, impossible to achieve that. So more sense of oneness of humanity, that very much related with sense of concern of others' well-being. That is compassion, karuna. This country, over 3,000 years, concept of ahimsa there. Ahimsa on level of action mainly. So in order to carry ahimsa action, karuna is the basis of ahimsa. You see, ahimsa, out of fear, is not genuine ahimsa. Out of compassion, or non-violent, restraint, harming other, that's a genuine ahimsa. So India, 3,000 years, this concept there. Kalupze yu saneter lo ishiye dale lame sangjo tepsa khan sarshin shugyu yinba tha teni Konsecho ki sashir chinlapze yobare. Zerim te tubsamsu Telangana ngade shungki Konsegam Gwen Chimbucho la chedu gi suci shi degbu shudo. An tsawe chi yon ne tarin ki zeja da chi ki lojo zeja zingzo tega gande podang ki kandaya ni ani ching telam thon suyo shaba chi re. An tarin nangsa di chibyun nangsa di ani lojo ani kyagar loji legung ki kyabgung chi kedi dekani an tarin ngana de chenga ki ani cha tuwa ta ani kyangurumbu che ki chibyu toda pasum tong le ya ani shamde shu tuwa ta an tangana shingi chik yu bimi dikzu ki tari lengen je cha di yore an ting ngana ni chana ger ki cha ni mana sonam chimbu shira chung sung shue yi. Nga lu chinda chube tseba nisajik ni Konsegam Gwen Chimbucho ki ari yuta nga de tolop du manzo la kalop tsewe lakzin ngu kangchungwa ne agor niti nga don yuta pyogi tepza khan yuta Tibettv Foundation gyu nga de te zunzin kushab Gary Herbert la shendep soze ze te ngu teda zo nga de nangki tuyokang meken nyamta namki kase sok chedu yinba katse do. Nechu te nyeja tseba ge ni ari Salt Lake Tribune shebe sarsho nandu pedo.
gyana gor sheba chebar thangbu phyogi kola she gu gyu ke chembu yi che phimi tikzu gi pende sikyong pumram bolo san singi choki nihon gi kesa Tokyo sargo pa da chomde pa mangso che la sungshe nangkap thedar sung to Tengdir pende sikyong chone nihon tu chize chu sapasang yi ne dunta chi gi zerim unzu nawta yin thangbor kesa Tokyo sayhoji gombe kembo kaneku ichila jete nangde konda kongi kunde thabar phebe rikshon la thonanta phimi gyabgyor chida lakbar phimi dikzu gi leje chi la ngalo lochik ring sane su nihon ge jangyu rogram na war thuji che shu do Nihon kusab tyonggang ki koti wo pende sikyong cho lenshu to jinda khon la thuji che shu södön shi dekbi shu do Chini sabembe ni Nihon kusab tyongjo khan ne pende sikyong cho la pepsu nelen ki zego shi koti shu bata zegor phemita Nihon wa phönchi jar yobare do Teshi Asahi Shimbun shi Nihon ki nire chasho kera cheshu te chandir shugab Nihon ne rewa chinda shi zinshin yogo ki Tibet len tu pende sikyong cho ki Nyelam Nihon chozo na pödön gyabgyor choba sadzo tubate gyana la dalen tangwa zam mase pömita pödön la gyabgyor nankin shen chola ya Nihon chozo tumi namki pögi nedön la sikda chinda yinba namba sedön na yoba sungdo Dana shin sikyong choki kede ke nambe jikshu mebar ngwese töbe tone pödön la gyabgyor nangwa yina gyab miri tsögya pönangi nguyu nedan kante yimi te tona shi lebnye yin che ta pömi dikzu ki pödön kange sebe siju shengcho ume lamni gyana le kade mazöbar mingdön sungbe rangyong shi zöshin yodab Nihon shung ne ter gyabgyor nangyu rewa shushin yoche sungdu Kasan sanime ni Tokyo gesarang la pende sikyo choki Nihon ki sargoy bada tsomdi ba pödön gyabgyo waso midan sumge zamla sungshe nangdu. Kaptar umelam ki siju koda te dini pögya nigar membe siju shik himba mase gyana le kade mezwe bada gyana chigi siju le gegi meba che la tene ari sinzi kongma Barack Obama choki gyang kongsa cho jete nangkab umelam ki siju la gyabgyo shukchi na yu che ta terde Nihon we pödön la gyabgyo na di pömi saya tu la gyabgyo na zam mayin bar teni pömi tangden ta domi topdan kuryu che la gyabgyo na shi cha yu che sungdu Tadung kasan sanime ni pende sikyo choki Tokyo pöri chola surdu tute ya nante kasha kap chonga pe ngada ngabju siju kola ngoje na mase pömi ngobu sunggyop chedu pögi chöda rikshung ki teda minyam gyunje che gobe lamdön sungshe na do 대신 pömi dikzu ne gyana shungi chanön siju wo pöna chepsi nyanön da rikshung zador benjor surbu miri yenje kuryu dorshi sogi kange teda segyur kongsa chogi kutsabda gyana shung war chömö gersu tubgyur kasha ne mutu bezön nangyu yinje sungdu. Zerimdar chena Nihon tu shungje pepdeng sumbati sapasa ni chuktigi yobare. Disamne taringi sangyu yongsu chukdi shugi pödön de tebe nire sangyu ka ngazu tazi khajan Tibet online cha TV ta YouTube gi thone Tibettv ni gi tho sikyu ye dana shinsham lokhobe tazi tezusum gi thone pödön de tebe pöge insum gi thone sangyu sikyu ye tenesham la shuga daram sale namshingwen da ta pögi mezi khangi nire cheche lotosirona 남발링게 뜻이들 변다 중립의 체 주고다 진단입의 체 줍시 레사밍마 나도 추저 주다 까마 숨주 서로 바 른도다가 대 중대 메니 대제서 른도다가 오 중대 메롱 세자 신도 상외 레데 가제리 군조 나와 이나 상보여 변나라도 중마다 왕고와 라소다 룽디 tar조조바 진세 제바 강바 사기야 군조 제바 창세 땡데 제바 라바르도 마베소 작벨레덴다 데베 레네 코샤 제바 소다 거주 저바다 팀라 주도 제바 소 상와여 이나양 시기 남고 신변치 정보를 진바동마다 최대한 국가소발로 소바 길레 때문에 능유메 도제체